Senjuk kiseng kentei Katolik Shillong Archdiocese Zone 6 nin kasngiu ble ka khat santri gulber kala penkut no ya ka lempung ya kendu lang jongki para long kemi ka ba khat wei bat ha ka ju ka por ka jingra khe ya kasngi kerpang ki long kemi ka ba asngi kenti ya ka bala penlong hanong po parish na kalyang ka senjuk kalabu ya ka thim philong kamlu bat ka jingshai ka perthei ka bala sot na ka gospel Matthews na kala nong ka ba san ka du khot ka ba khat lai hadu khat sao ya ka ne ka lempung ka ba asngi ki long kemi lawan ban pli kawe lama do Father Sedis Marak ubade spiritual director kateka senjuk kumu kongsan bat ha kasngi uble u Father Rafael Risterlan Mayong ulalong u kongsan bat penbenta ya ka mas bakhoj ha ka jingedon lang u Father Sedis Marak ubade spiritual director ka senjuk Father Peters Imli Parish Priest ka nongpo lembat ki lengdo soble ki brother bat ki sister ha ka no phai sngi lasdang da ka jingmane sacrament balailam do daw Father Rafael Risterlan Mayong bat ubala krenru halor laitli ki mat na ka benta ki longkmi ka baki haban long kamlu ha ka yeng ka sem ha ka balang bat ha ka imlang salang lapan kut ya kene kasngi da ka jeng penhiar ya kalama daw soblei Sedis Marak bat IT ya kalama sha ka ka dhor parish na ka benta ban penlong ya kene ka lempung ka bakhat ar house nem ar hajar ar punyo jadi ka pang ko pil asyam ka dei na gospel jo mas dios ka nong basan no nong basan kapag ka pangilang si pule menta gospel de Matthews na do kalanong kabasan ka dapat kabakat lai karakter hadu kaba kadriu kaba puli kaba om pilong kamlu jong kapertei pat kajisai jong kapertei hawai nong kini tani tek ka ni kasni menta kalanong kajisai menang setiap uslah pula panit ini ada gede gede berkru kejumlah nak bantah kejumlah gede gede berkru kejumlah dengan kuat ini kira kira baru berkat bagi berikti hari nisib nak kita khawar kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel kita khawar kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel dah jom kini nak kira semua hakikat baik ni pun sama lagi berikti pulih ya kene pin pek hantu ke kebaga ni kita khawar kalau lifeway kada kot keba sitel kakren hati kilom kini hakane kan of actually strictly sebab ini. Ya ketika badan lain, malu bala banyo, takam kedor barne di malam lain. Oh, jadi keramba ibu dan hamil. Oh, kedor kami di sosenat sampai jadi keramba. Apa dipulai ya kene ka nak kita kawal ke nong balai kuai ke kot ke bersau ke bohong. Kadno ke jitor ke di penat. Bakiyo ya ke briu ke bawah. Takam kedor balik ke bawah naik barok. Long kini gaya kene ke bapi orang kata kamu jom ke pertai ke dia ni Indonesia. Dihapan long kata tengah ke koridor. Dihapan long kata kabriu ke koridor haji ngasam. Dia kena nama pasingan keren nomor likely kimat kusol. Naga kata cuci long kini. Kamat kawan tong kalong. Long kini dihapan long kamu haji ngasam. Kamat kabar kabangan saya pusan reti. Pihak penong kamlu hapok kabalang. Kamat kabalai pihak penong kamlu ha kailang kasalang. Kamat kabar tong kabangilaong kabangan saya ni reti kalong. Pihak penong kamlu haji mas yang mau kemiri. Kumba kita pawar kalau mulai poin kalau bersihau kalong. Kalau gaji kita kalau gaji Jadi sebut jadi koridor dan iyo ya kalau ini kebetik ya lah kerja kamera. Long ini dia apa long kamu kan orang bisa lagi. Tentang long kamu apa yang kerap pengihapan long kamu aja. Niklat long kamu aja ni perbang long kamu apa? Long ini nengkong manusia. Ihapan long kamu aja. Pihak penong kamlu haji. Trikisi Prophet Isaiah nong pasau pulai kerpat ke pasau. Nak benda jadi kilong ini. Prophet Isaiah nong ke pasau pulai kerpat ke pasau trikisi. Baru kilong ini dah kilong ke Bible apa kamu baca di suha pulai lang apa ini pun sebenarnya pulai trikisi. Prophet Nama dah kilong ki bagordor haji kemar surah.
Mapilayo burong na mabang na EJP. Hồi lúc cái này thì long cái bà cor đó rahmat jong ublay. Thì long cái bà cor đó rahmat jong ublay cũng ta ublay ulah jip jadi ublay ulah ye jadi. Barang kamu hai ngasih. Nga ay na kibreo banyak pen bathi, dati pa dan breo banyak peli batagi indumpi. Hồi. Hai long. Kita kamban orang kita di Bogor. Hilong di Bogor long TV, hilong di Bogor. Ahmad jong ublay. Hilong di Bogor hingga siam ko mau din dan siap. Hi kalau kini hilong ka danut jong ke hingga siam. Ada kerja ka danut. Ke hingga siam. Dapat keprah. Enda tahu, ngiram kam ya ka danut kini ke jong pi. Hari ngasiam. Kikun ke jong pi long kini. Dan dalam AA, ngam tharai lo kinwan kinlek baik-baik siapa, nang tahu nang siap kinwan siapi. Yang main dalam kata, ada kata, tikung kalau ni bisa lek siapa berkom, uni pun tinggi kita kau tinggi dalam kami ya kata dalam kami ya kata. Balai nama apa? Tikung kalau ni film dalam jauh kering kasam. Maka akan keli di gue di sini keli dalam balak mencoba dengan lesai kini mengelam kelak mencoba yang apa? Lalu kiamai berulung ujung pi boleh dia halal long kini apa filon hajan hantu boleh dia halal apa filon hajan berulung pi apa kiamai haji boleh dia halal apa filon hajan jemu hantu boleh dia halal. Terus yang dong nangka sebagai apa? Dia siapa kamu cai-cai? Don kau bekerja urung don siapa kau hangnya? Usirat hinyau kripti sebab boleh usirat hinyau kripti nak bantah jerong kini gini sirat hinyau. Sirat hinyau nak bantah jerong kini gini. Boleh kripti usirat hinyau kan ombe nak pasang hari boleh kalan kau berkeduk. Sirat hinyau kawan jawab kaduk kesentan jawab kaduk Buat benda burung yang ada yang mati dulu. Lokri orang penjaburan yang ada yang ulang tompi pada kerja ke persen berogawai nama mulai pada Rafael Mohari usirat hinyau kau yang kawan penjaburan yang ada yang macam ke persen mereka ini baca hari ini pada abang ya dong berurut di penjaburan yang ada Rengam padio ya kejubah balai dia apa dia tahu beruluk jumpi balai dia halal long kiri ini. Bibita. Tanah ada bibita ni halal. Kejubah kene long kiri Islam apa dia iskor jadi kugerat. Dia halal nama dapat lakidon hajan makna dari kidanut kijumpi kadanut kajumpi kajengai na ulok ujumpi kadanut jolok ujumpi kajengai na pire tak kenal dia halal hipa kenal pada kadanut kajumpi ulok jumpi uyosnya ya kadanut kajumpi dan tak kenal dia halal kau dah kau bengidom kadanut jingi kajengai